Fini. Tia wie adwuma. Kwa ne koje wo ba no. Why? Oje no fa no bra. Ne enye api ma wo. Ne empa ne ma ne sika akrama na fa kohwe no. Why? Mama ba so before see I didn't see no corner or semi-co. No, no, why? Or was a police in the back of come. Into the Anna me, Anna Boy. Boy, Ben. The audience no police station. Into the It's Nina and Mimi Case. Ah, Nasabeson, 5 million, say to me the Marco. Yet the immediate Yemenia no mum sister. Any be your hunties will be a doom for bedroom work, oh dear. Why? You, near Radenka. Cause when you company been a day mount, and then yet adophobia ya botum. Yaja kwayo, wait me ako. Madam, Transi. I be just have video now ready. I don't know what in the Irina. I'm saying, this is a once I'm not about. No. Now, who brown on the Irina? Aye. A dear nature so Nejai. Ma, the entire I'm casting on Najai say. Eh, mammy, and if you say what? Do dear any. Aye, some mamma never catch me say. Eh, no castle, on Nibano. And then you could near an idea. I jai. Now, maybe an excess bland in that so. There be ma. Ah, okay. And I never know go you free. Me could feel as I no mind your honor. Macrano, Nina Bayman. I see a story, Madame, it is a Yacopo, ma. Who could not cry your friends? Freddy Camwa. Freddy Camwa and what he Name anything, I don't this coming. You. Blanning and a baby coat. The tintin theatre mean I said, we shall form a person, which I say. Ababa will attend. It will each FMBA when you cool Japadim. Indeed, Ninia, a brante who ye Ninia. Afa niema. Dear Tem, Emma obey Cramson and Ubikuno. 8 years won't trasso. No more monfa. Na one soon cobonabusia for a bumprugu hamanie. So kobo mama ne no say wabeji o de de hye free ensem beye ne ho ade de ne betra santimam ne wawu na unuanom afani e be kire mu e be kire pusemu akese so ye tani dia na omo ka se yoa no watena se cause one ne wo ba akola na bɔ ne so ti ebusa ne se de adwuma no betimi aye e no so obi a wotopan na wagye besia kasika betimi aboa no watimi dia start adwuma ne 5000 na mse no de minya etie de ni 2000 e de ma no adofo mo ayen na ye mpa bi nkan na nya ne 5000 no fan ko start in business no nya ne ma ne ma wo uku ni ane friends eh Paula mo yo a so ndi o mu wiase mu nipa bi ada nipa bia wonya santini de wontumi ne won kasa wo mu obi awiase age se nipa wo ya santini no obu na nye ono Paula mo ansunti ene e be kasa santefo nye asantefo ye nipa papa ye do nipa ne e won kurasefo bi eti se Paul amu enye onuti ene e be kasa ti asante nye babro ba ko pa katebone ba ko abafrem enti ne ye be ka bone afasante ho asante do nipa wo mani abie ye nipa yie na tribe bia wo benya Paul amu awenum bi ewom eti ye de ye hyebo a me ame ka se me ma 2000 eni eti mu amoba boa yen ne be pa bia so ne so wo se bibia be so a age 5000 no nya ne me ni nyina ma Paul amu a wo yere me pa twa wo ye no fa kan no ne yere ne ma wo mu ni na wo pipa koda mo brofo yi yanko wal ni free esrem nya so ne ko twimpra o bra ne ko srem ko tue na ntwie ene niema koye ne ho ade efise ne odo bayi ene yeso de ne bai na muso ni hurom mu huro no ene wako wale tani ni nianum ma kabi ena we de ene ye de mpenasem ene tani de mpenasem na mo de sa na febra na ye na homete na ne yire dada woni na jai wo sa kri ne ko chempna ene ne kwanyem ne chese mo pamu abo ni dua yi sa wonko papa na wu wo gene ne ho
Most betuada kaka. Now I know Kwamati Yajino 2,020 million. The bano, Obana Yasain. I feel I have 5 years. I call her friend when you're 5 years, no. Muso metuada ka. A Juma Ben Waye. No margin 20 million. Mochi Sikani Ria, my permanent say, when it's a fa, a wajapadianim. Yakofraya Polamua, a chap and poor a diatem. Yadinama Cassi, sir. Nayadi, your buonipa, 82,000 any. Yade man, yes, Ghana for any riase, Mummy who obey mobo. Or so or the bib or cotopano, Nes Juma was sooner. Na Sikana 20 million. One the bed chair and say, Luma, what's your dear Juma? Yeah, chino to go 5,000 a dear. Now, say what be a clear loan, no, to be a starting a Juma. Ya pamochao Bako for Enqua Samsung Namiani Kata. A pamucho be bree. Mumea, Dromwate, Mumrapa, Namumeboy. Atiatina, I can't turn to fry now, kind. A dear Sikakai no. Oh, Tino Kaska. And this answer for Comaka, first accountant, Abrampa. Famano. Tina Jacano. It's a mammy, Memo Aquanian. Casaway. So be a Toby Akoma Sonomo Beboa. Na Frisa Oba Aquan, Wafre, Opapanum. Me patron. From the Nisimuano. Me from mon papa must say, dear Abusiana and a moya pa. Na omo or Uniana of Freka se papa be jama warrior. Only baby a papa be jama warrior. And I've not go home here, say be our mamma crying be beer. Can you go to come back Miska? But only the only shria or the bayomo, or can see how to on the bedi, mene or master momo. Indeed, now me free I could do and no. Baby, I am not baby, I'm in the Mikuno. It's all for say, Omo Boch and go down back on a mushe program and a cosono. So make you look it one frey hon, Mamuti. Say, me better read the soap bombing couldn't pronounce for D. Me ba me be bo me kunu brama ye sister ba okra so kwako bom dem se me ba no mambo me kunu pra bia di wa e di obenam so me ko wale papa e di amo kire kra na se no ko ma na me tete nsa na sa afo na me bo mu din e na e se ai adaka ai me free akoye no e na me ka se omo ka se sika no ni amani nyina do matonton ni amani nyina papa no car ne motos na ewo bisan many fie kranka ho o ma ton ni ama no ma tonton enti me wo ho audio kra wo ha me record pa me ne ka me record no se adansi odi ne kasa o ka chenzo be record no man kan chenzo enti wo be bo no wa wo bi ese be wani ma abu asi memo ba o ma tonton ne mani nyina na mo so ma me bi de mini pro nto mo mfa ma aviso me de nyankopon enhira mo onya mo kesi se me de ma semba ya maja mo hia ni mini bia mutimi di mani ka ma semba me de me ka just na wa ha mu no emiam biem wo ku awu agyawo oba kurafo a wo ti wo ba bi e na brantie be wale wa ya ye usei aye yie nina na dia wale ba Ghana na Ghana from apa wale dodo ya dwuma fa won sa ya dwuma na ho ba me were be ze mato distance kan pese bank ameko de me de obe san ko school obe so san ko school no distance yeah no kana ma onya do mpo be na ekuratu na no Mr. Champon 2 minutes untuni fona yenya no kwa na yenko case no so no me da se me tie foni awefo nyina sister Sabio asemo ya eto we ya ode ba ha sei aha sabi enyo abusuafo ni Sompa efo nenso Sompa ede adoyenko a na wo mu eye uba ya wode wasemo ebeto sofumane anim opportunity wo hye wo bo ese bra edase edano nso na aba ya waya ma nemo ne mpesa me kan se ne wo ka chewo ni nyina di so awade efato enchen fi se wuti ankoye yie e wo ho a dwon ho na mire ye esem no
Onyankopon no ankasa ebe ma obi na wo kan bi say wo be say oye distance wo betumi atopa no asa ko weekend distance no wo betumi aye na say be wo mo nyiska ni nyina at once wo de ka na wo tua na kakra na ye kan ye kan say wo trasi ye emawurade na futo ya so mama e de ma wo no wo fa emo be fi baby abaya okra nanka wo nka bi hyemu ti esro wo mo ya wo wo saa kro no so na wo kan eni wo bi ani nkomo eni wo bia enkoko ntokwa ti ma me nso bi agya ye bo chenkwa nko wo bi fi se wonim no do na wonim no ta wo 2 minutes is a champo e si wate ti no bro ho ase no Yakopon be ye me ase baba enko my lady me da ase pi nyame nhira o se yenua ba ide nasem ebeda o su ni su kire o wa amanani entutu anka ne nsem enye ba bia na wokwa wonya ne saa aha de nyame afa so aye na kakra e beka kire ne se my lady dia waka kire ni nyina no na won hweso san se aware aboma bebre fom eyetire de bia meka se aware no eya yedi no ni ogina ne na so wo ye oba na wo nyina ye na akwa awade a age miracle bi ene be ma ne ma toto ye ama wo san se oba wasa wo ye adwuma na wo de wo ho to yie ansa na empo wo se wo badwena awade ho a wadwene yenua ba ne nsa aka bibi wo kwa akwhya ase foforo na ebetumi aka nsa wo ma nani na ho na onyina yie no gina yie nyame ya do no otimi gina yie a ena be ma papa bi ba be so ne nsa ebi a na ode bi ba be ka ho na enye se ode bi ba be ka ho de ene eminua ba mesre wo yemfa pe enkonko be pe so bo aboso ne hwa wo ma omunyini a eno ne adom a nyame ede adom wo my lady me da ase yakoya sam su case number 1 Agnes abom yele no ofri ba ye afrancho kumase wan no obo ne kwadu Eugene Mensa wono any respondent a wogina daka mu ko Obenko anti agete say so nyame adum wo ba ye show isu aye wo bible kro na bi focus akasa preko na bodua ne cross opede pacho me pe bible ko yan sorry pacho na me kwa act of power se ne ma minti menko we ja sorry na be boa wo yen san fiti ase ne yehura suru fansa to bible no so e ne bo odin me Agnes no e dia ne to aso Agnes e dia abom yele me sada bible iso me sada bible sa asema me be kan sa asema me okure trodo mi ni tro onyame boa me rade boa me Oda asembe pacho 2020 na me share abema your friend Eugene na me go school sata eti mu hia nkrofo a mu mleda wo hia ne we pacho me share no kono sata mo kwa na afina na maba wono foforo madam yese kasa kese na ase ncheche ho ne do so bro yeso pacho na sata ma afina maba wono foforo na wo hia me na ode ye pasem etumani sebi na efie mu nyanti no me pene so ene wotena ye tie ewom na eba ba mu tie eba ne ba mu no ene me no na ete sebi me hu ne de na ebi ni ho obi on computer building na me ne wutim sebi nsuo to a this is original nsuo ne ti ansa bo ba pe se na mo da ekonde ayi mo da tan na ado okoye tie me kan ti se de watwe do wakohye da mutum ena me ne wotan tie eba ba mu na me wo ye me wo be ma eno kra na me wo ye no be your hospital mo no o ma fia me pa o ma me ni entertainment adai me wo wie ne ska o di be yi me no na edin na sata mo no no ye adwuma na onya adwuma by na sata no wanya car o de ye adwuma na so ye driver we taxi driver nti emu wa no na me condition na ha nurse fo no ya ka so onfa bi mbra adai ye ucs bachan ya ka so onfa bi mbra no woni bi nti sata mo no maame na frɛ no maame de 5 million buy so oni de du obenya no na nurse ni bi de 1000 eso me su no omu yi mi free na mi hira no omu yi mi free hospital mo nti sata mo so me maame na me papa ewu nti na me ni obi a na me ka se na sa de fa me kɔ o maame wonom e wɔ konongo mu free asante achim konongo na ade me kɔ maame no sebi maame no oje me fefefe na mi hira no oje me pa oje me because oni baba nti of am so ne baba na me nsu mi bu no
ti ewo mu na me ho eto me ohwe mbe ye 3 months na me yesa me be kumasi ti me be kumasi no ewo wa na me nya me koye canteen adwuma ewo breman school ni na satam na kora no we na owo me ho owo me ho nti me de akwa no koye adwuma satam kora na akwa no be ye 1.5 year me de akwa no ko me obi na link adwuma bi ma me breman school ni di divine provision divine power na me koye adwuma nti me koye na ase nipa na ode me koye eche na sake ka me won nsam na asa mama me na ase on sampe ma asem bi na me ja adwuma na mbet na afi na mami bi ye gobe wo ye side won na no so me koye na me ni na ye adwuma koye me to go ti na me boa nti no ochia meka na me di twa susu ti emu wana sebi me papa free mu na nya na o se na maame no papa na me maame na free mu ti na me papa ti ase nti wana me papa free mu na eye ni baaye nti eye ni baaye no emu wana na me sa hu sa menyim ti me ko me papa eye ni na eti ya mu mo ho pan Jimmy Penny wo ho kyerew wo koye asibi posolo motoni lidia no mu ba bia na eton no ani nyina ga no ma bibi mu na mema no om se ya no mo pem ma om sia mo ka say they need children ka amu de mo ko ya no ma bibi mu no yellow yankwe achemu wana mpapa wu na me koye yi ni baaye nti ye koye yi ni baaye tete wonom na eja ye tete won no won ye tete wonom kama na me tam so ye se me ko sada na ade che Sunday sada no ko adwuma wan ba fio wan ba e ka me ne me bucket one enkwa na da ade okoda mi bisa na so the dropping ko baby no me bisa na so kora nketen so ne dropping e ko baby o bisa na so the dropping ko baby ntini na me de mem wana awo ka me manda no pa sometimes so na me ntoto me ho ne ma me de kwa awo so tina no pa na me fro na me ye say Eugene awo ka me yo enti sisi e be nde na wo kire me sika bi say 400 cedis bi she o bag me fa nkototo akra ne ho ne ma tina ade na ewi me na me yen kakra ankla de call afrancho kototo akra no ho ne ma ti me bae no me fro sa se bra be fa me ko wan ba ti me shedam ma ne bo 4 ti 4 no ye fera ba ma munu ene bobo opunu no se yage wo da so shedam na me ma no se ada be ma no na me so my friend is wo de wo ba so wo mbada na ye fera na de me koye ode me koye me kra me fa sata na nsuo to nti e fom na me nante na me de koye na munsuo no me na munsuo na me de koye nti me koye na ade amojesu nurse ni no yes agi ene kra na nka yesa wo ba o na ade nti na da wo mba na me cheche mu chere nurse na doctor na yesa bet na ona me free wonhwe ti wo free no yesa agi wo ba ne yente ne nka nti se ye besi bia ne se ye yi ni na se wote ase dia ye de nyame ase se wonte ase nsusu de e ma ne hawo eno so sa o mu twa me ti doctor ne yes akwa no we to yam 2 days ada de adro bi aka na ti doctor me kra me nyin se emfa adro bi enka ada na oba na wu ada yam we to me yam 2 days ni nyina na be ma yukra won si hospital mu wo on si wonom na eja o mu ye me serious yo mu ye me operation to mu ye me operation wie ye no na ye fro answer ba wo ba adwuma wo ba hospital mu ma me pa cho ma wo kra me bada ni say na me so me da ni say o me fa akra no kra nkosie no na da ne boachi bidin eno o mo ka blay pa ono ane ba no o mo ka blay answer ba be fa akra na di enti no so nkofa no minim eno kwa ye fie ran ma mu no na di animu ana papa bi ye store ye man na ono di owi no e oba na be ono so ye be masa ana di animu na mo be fa akra no ekosie na still na me da so da hospital mu wo obla miska ba ko mienu wensi wo biem eno ma ankasa nti na me 20 ye fera no sometimes na me kwa me ja akwa keto ne ma wo ti ye fera na ye bla maduane na obla mata me kata fa ta de kura bla me kura wo mba na wo de wo kwa wadwuma ti ye fera na di aduane ne ntade ye de bla me nti na doctor say o mu pese o mu yi mi na be ma no ada wonya mba na me so okopeska ba de bia doctor ne ba oda o se ada anti age ada onsu ya na nam so papa mpacho de bi
nti satam no nso so na me ba no many sa wo machi because me ba no hwan na ehwe no was saying satam no wo be 2 years na many sa wo machi nti ebu wo kra me dwane free hospital mu wo na mabafie na mabahwa akola no so wadidi anase wo ndidi ti me ba ye fira ba na se ukunu kula odi akra ne ba ene wan fiska nka no ho edwan se akra no one na ne nambo ti me ba ye da ko me ba fie me ba yi niam nyina ye fin na oba operation ba me kosa nsu na me ya kaka nka na me si me ba yi niam na eja me fa ma de nti mbu akra na me de akra ne koda hospital mu wo no na me de ne koda hospital na sa ta ukunu no we o friend na oso ko peska ba ebu no nim sama ba fie onu me ba nso me ma obi nka nten sama ba onu se ebu na ma ba fa akwa na me de na koda hospital mu onu ene no ye twen just so ko peska ba me da hospital mu getting to 2 weeks now first come by and sister be oti yamante me o de me ko mante mu sa sister na me de me hu ko bo onu osuen oyetie nti o fam se ni nua ketwa nti no wotu me fo pa nti maame no sister no na bo ame na sister bi nso ene ni ti mantemu no o maame no wa abutwe nti o ba hospital mu no no me bedi nkomo no o mu twitwa ame so mu twitwa ame no na o mu twitwa ode o mu twitwa ame pictures ona o si abroach o ma create group bi o mo de o mo bo nkola o mu nibi nti o be twitwa ame pictures na o de send o ba sister ne maame no se wa na o send scan ne by no mu be yi mi maame ne ne be yi mi no chia mi bibia kama mi no o mbe yi mi even kra wa be yi mi na twie scan no kra na adane asem me blai pa so bo ti me twie scan no o chia no 100 cedis so sa na wo twie scan na scan ye de e hye mi twie wo twie na kaka sa na nipa ne scan no ko ye ne basa ene no nkwala nti me ho chine ye no na me ye se de me ho achi ho chine ho sa ne dai mba chai ho sa ne me dai me ho chine ye na me ye se awura wo ho chine ye no sa ne be ma ne dai ba chai e na ya na mo je etika no nyim ya nka be kasen boy mu generation die mu pepa kasai me ho chine ya na me ye say see de baby adru no oba na me go school see me suku abom na sa dia fa me tu adwuma me su adwuma ti ye anokra me kasa bre pants about me tu adwuma nti me no call madam ne wonum na ukotua 5 million ma madam na madam ye say ene sa dia meet me start nti wonum me de me ba no to school mu na me kwa adwuma kama yete kama ewom last year mu me no te kama una ukoshia usuba koshia oba begin your friend Joyce me bisawa wo be fia satam nso one me de ntokwa o oba fia 1 month ebu oba 10 11 ntokwa na chese do ya na no odi na ebro me so mi nu obi a meka ma asama kire no nti me na me de hihye me ho no so onu be ka kire so akoshia wo be wo so wanya oba bi satam wanya oba bi your friend Joyce girl de the build ni twa me mpo wo di mat o de girl ni di matama Saturday you class Saturday o de girl ni di matama Saturday di o de girl ni be di matama o de girl ni twa me poa Saturday o de twa me poa se ye kan ma me ka sabi o de mani nyina di matama Baba yo tuo di matama janka ba ti so me na mbefa wo to me ho so enhye o ma me no papa entimi anhye wa juma boy di mi no afeda promise Sebi wani ye wo ye what did matem sebi me ma wo mpla kwa wa ma akwa no ye plako awo kan carry ya ma wa ma no plako awo we so wo ni sama na no ya no and am say me ni kama fo bi tin krache sa no odidi me ba ma wo di wo twa no di na ye wetna di atam di onye ye wetna bibia sia me family samu ba wa mama ne o ma me kura me friend ba na mane o ma me ni ma sem we me friend no e ba na mane wadi me na pa che ada e be no ma me susa odi matem ye broken heart nso abamu o nyabotere age ma se ni krakra de na ble odi ayo me pa cho disi ano Saturday wodi matem pa wo to me ho wo to me wo say kan ma me kan wo bi
when you oba me menya ne successful boafo nti say when you oba obetima aba enkwala sen wa wo so wa wo mpreko wo ma wutu na ba ko ne de se menya nti say ye mene ne wo baba ko ti ba ko pe no si preko wo si wo ti me ka say me ma wo preko awo ama no preko awo na me sole ama wo ama no na djuma no wasua masua mpacho djuma no de migusu sua me ko menya wa migusu sua je se ba wo de ne ba de se ba me de ne ba ne so wo di menya ache da bi o wo di matam efe ati mayo na wo da bi o wo di matam sa afi de ma pa ba ti se de ta me de ba ne se wo ha da ma me ne ba na ko no on tira ne baby na me su tira baby no hwe ne ba no school on hwe no na me su emadwuma no oba na o su wenya na o se me menya ne sense of boafo no won kofa na on ja me la no on tira baby na me tira because we di me nyache metimi de o ma me number amam nyabotre age nyabotre Eugene Mensa your Bible Quran na bi focus ya kasa preko snap ni bodua cross opede oh pe cross pe podia peja kosoro na bodin me Eugene krabodua ma wano so sasa ma me bekan ukre trudu Order. Ewrai uhunu da be oh mami pacho me hu no na me ni bi ni eni bi na na yete on computer bedum said the okana ka said the okana kakra na me ni ka ede nyame adum kakra me obi ka na me twi na kakra sa me ne tefo mami pacho bisan say what the time 5 years wasi me nyoma da ma ne ma no me share for na me si who dey see 5 years waka wo de ya Eugene ka wo de time wanu aduane kra biti ba no oba no mama ni sika no aduane pepa na no ge yote omu me nkasa de wo mantam obi no wate ma no kra Eugene wo fe na menye sa da bi me nkasa kra da we are okay nukre wo ebu anukre wo bu busa say asem wo bo de bi cheni say we are what yi one omu ade wose ma no ya me ma no be na ya me kra me ni atam kra da so de na ni etwa na no na no ya wo bo o so matam so o de na se mini kama so tumi ka chen se na ni o de mani na di matam se wa be fa ni fra ba na me kan se ma o ka che me wo media edu tu bo ase no kan Order. Ebu mani ache ena se mini oba me no nti sama mami ti yo ka bia no de ye me kwasa se bia no ka kire me ti ahamponi o kwase asem ahayiponi o ba yi di matem o ba yi honu ha adai o de momia ni to koda na o de ya from mami ana mi sister na wo ma bra ni kabia na wo kasa no tia wo bi o ka bi me o kasa mi ti won ma Eugene se kwan ya fa so wuhia no ba bi amanante abedu eni kwadu a wo bo no yetie o na kan sen ofafuru na me nibi ni anibi na wo nibi ni nyina nso condom de am mpei eno so de mo bebreu ena wo ye na sika no ti wo ma bi wo ye wo no ene betu ai ena ja me nya ka na me ye adwuma na metua nya se mantua utua ma me sika ma metua ma me sika me ba me hwe no busa se woni akra no wana 5 years ni da be no mother come da me hwe mo ma even kwa me ni na ntokwa ma odi me do ewra sorry pie ye hia wa be frɛ sorry pie ti o kasa man ka we na no na wo o to yi kwate bon ka fan kwate sem ope ba bi gina ena momi pacho we mi duni say ade ani ti koda de ti amene ne ko ne say mene nate okofa ba ma bi no ma besi wono kofa ba ma bi ne ma besi wonya mo hye mi de ha me me ba ma onsi uni ma onsi mi nyoma onsi mi nyoma ne we wote na no ya onsi mi nyoma de a ene se de wo pre no so me menya ma cause bu a openiska ma oba de openiska bonito openiska to ntina menya ma no ba me ba de me ma oba me baska me maniska me ka creatine pepepe nana I chop money the other man o chop money me de man ba me make ni say onya bi me mama me ba ne de o me make sure me say minim de me ba ne di epe e tu onya bi no na woni ne na da bi me ne na bisa no be sa friend mama be sa na hini na woni ne na oh me ne na pass be samant ni me ne na months sa woni wo ba ate no calculate sika wo ba ne bedi ni pepepe wo bra wo ba ne ni omu me we omu adi o hwe mo okra o enene for la o de france la age o say umu no enti o ma usika o check wo ba ne de pepepe wo de wo ma na mbusa ne se woni wo da so woni wo na me ne na
dabe de chapa no die Saturday no cry no Friday no Saturday one me die last week ya last week one me die judge okay one me die say what me die what am I kasa ena ni tukota obi na say ya one me die mu da ko na na oba usu die mommy tie oba na me pino bai unsa me ni mbie mommy pacho utie nti rasha de ti am me na o tro no sha one me da opa o me dia one me da guy bo na djuma mu obi a me de watu adwuma mu uku da bi uji mami musa uku se wunsi ni niam ba akofa ba ma bi niam bi se mami ba cho I don't know yes sir mi sin niam mi hunu foforo no na mi sin niam wa say mi sin niam na me ma sin niam nte e future kwa ma menya den e ma mi sin niam wa wuti kwaji obi de na me ma sin say bi oye wanchi ogosi anya scatter ma o si mi sin niam na ma sin niam nti wuti me wa ne say ma mi su niam bi na me si mi su niam bi wasi niam no kula na ono na si niam na hata na bia me fra adwuma ba na ma ba yiyi no wasi e di nti na ma yiyi niam no ne niam na wasi hata no time da so nti e wata ma wo di yiyi time ka kire me o de nsem o kan no mommy ebi ni so waboa na me kasa wadi edi match 5 onim se me ni abusu so wadi edi match na adwuma na wo no oni guy bi twempra na me kire say na wo fi krobe so pacho me yedagati okay kasa adwuma na wo no oni guy bi twempra e wa adwuma mu wo evidence mo evidence e kwa any say who then you pass last year now oni ni twi bela 1 year back e na kire say woni na twempana wakoto so woni ni hye baabi ma to so but me like wakoto so why there wodi ne taliban mi ane no fa na wo fena no wodi moto e be fa no e de ne kwai ene de ono anasem otimi ye call se me say se me beda me ka se wo be ye kwa wo fa mpie so de me ko ba ne se me nya age na ono no say ono su be bi ena me say wo be me ye be ma me na ma ha me dan etu de se ujitum so wo ge oh yeah mommy wa for ba foforo oh me say ma for ba foforo no kra ne one ma for ba etu pe kwa pam we na David me pe kwa pam but ensem no kan no kra nim asimo kan entro no ebu no kra wo but de ye no kra na ne de ka kire no kra no eti de man to kwale ba ne se wo de ye no kan ye no kra no Eugene oh de o kan no kra se hospital de no na miss wo because that time na mo kire me eti me ne woman do ba na wa fa na ya ni CS no hospital Eugene nko man ko that day me call dropping okay. Me call dropping mama eti me buy no e na me de beto efira bi wo yanim wo beto na se ni se na asi e na ono buy e na yeku hu e kan say afrancho ohene no e no ma dabre e na me be fa akola no me am kosie no nya obi na kosie no se fine se mantu eska no kra that movement na nipa ne betu ya metu ya ma no pa frɛ no metu ya ma no se metu ya na 100 cedi kwa metu ya ma no na woni oba ati na wo ka che wo ma ne ehunu se wafa wo de wafa girl na ado ye be ma ono no twa me mpoa oti wona no ye o mommy o twa mpoa se de yuji no oti wo betima di watem from 3 to me na ase ai sen wo ka kire wo o na no ya ebi ni se because ono wa chem se wo de nani a se be owo e cataracts utumi di na tem ono otimi di matem ni bibia bi mommy yo ti we ka unsem ye na unsem na kaka nsisi asem so oh mommy na no ya o na no ya bebre asem a wo kan ya wa ma me ye ma hye me ne se oba wo ne na tena ya ye no operation mienu ankokowu ya wo hunti ne wawu no wo si wo mani ska wo check no de oba ne bedi pepepe onu ni bi sa me ka no kra onu so nete se wo se ya Eugene se na busu afo be pusa ena no kra ti na wo ye ne sa because on family otimi ka se o ibi o de pe perform otimi ka se so on fa so che me o ibi o de pe tomago otimi ka ai na no we otimi na no ya otimi di matem from team to minase we na no ya so obetimi di matem o say etimi me dia ko say ofa boy no asem nyoma nko yie eti ase ese nyoma ese wuya adwuma kra enfa Eugene ye ka so obi afa boy a edie ne wahunu obi obi moto so enu chese ne mpra no mommy me ya adwuma kra na ye mitimi hia obi no kasa age no obi nam me se o no because minim dia maye wo nam he omu nam afrancho woni ne nam na onu kwa ka chem se woni boy ne date enye ne
agi ka kire only boy dating and and I'm so na dey nkwasasem na mudi what's one and I'm say me dating am me can say because why na duro me nya na duro said John no pen me nya ma no ntimi mu se be ma be tuya ma no onko ba me chese mommy won ti ase agi ma now so wasem be dey asem na ka dey ti na so wo ka kire ni say yeah ono no nyama sie no na misi ni nyama said your work me share from na say me misi ni nyama na misi ni nyama hata eye aduane e ma no me ni nya ntokwa a 50 cities no or the e bo kwa wate so 40 cities Sunday no eno bi na me de beto samena e de esi nyama na me ne akra no e de adidi otimi kwa adwuma be okoshi agela last year barista na me ntini nchen yo esansan ba okoshi again no etema me de akola no okokwa no man is 20 cities na no oyitu akola no timi so me kwa adwuma akwa de betu amesa ana me cheche ma so me chilo bla bi na bla ne ma me lawyer fair na me sana sa de akwa no be kokoma o ma me ti bla na ma me lawyer fair na de akwa no kokono na me de akwa no koma o ma me ti last year nyina na akwa no wo boy ne ma me wo be meja odi pepe ma asem na last year na boy no akwa no wo ma me wo nti ma meti me ba bi o me kwatra ma me chen wo heman meti me ba bi utimi frame o se ya member na mso o member me block ni nyina me block ni nyina because the only di me na me nyi obi obeka ma me ntimi me ma me kula say oso ka kire ni se wan o mpena na walk am no wa kofa girl ene na boy woni nyina yo but ha me ha sata na last year asem no wa kofa girl no ti uso kofa boy na this man me kofa mpena oboa ma me say I put it to you say wopoa mami wotie no kura ni epewa me kwa adwuma no me e frem say anadwo be 8:30 wo she 90 one guy bi di am so because I say me say wonyae eya me pese me ya maboy say hu sese let's say bi o mesre wana bi say me say omunyae me ba wotimi ni boy ni betimi di nkomo saa me ha me ba me che say sisa no man no ne me ba me a past bell week me am sorry am dwan okay matimomi pacho mati eti de o kan say ha da ma no simple no mo nkom be me si age wa fam pana o prayer da boy na walk no sa last year asem na wo ene onu nko a yes bebre yes Wabwa last year asem kwa no wako last year asem no ene say mama sia eti wakom ene ma wo di kofa be ma no ene ma so de kofa be ma trans am ho me 10 minutes why age tena ha wala when you do me I do you you je tena ha age tena ha hwe agati for ma na esie mu odo ntie enya asem ketoa achi Eugene achi ni se jama ya oto na nim tuntum no yankwa yo so for me da say etiefo ne ahwefo ya da mu nyina ma say senadan so maje bre na mo hwe Sompa Nkomo sabre de imboost bre post ni na dro no ho nkomo na me ni edi eno nti ba bibiara wo bia me so ta mu chuku we 10 minutes penny ya sorry so apomde ho nkomo de wo ti bia mpacho ya me mu ani nguso ya me sisi waso ho esan sa apomde de ehia pa obo ade ma ye nkwa sei na ade chi ye de a ade a wo se e prehwehwe pa eye apomde so de ni nyina ene immune system no me kire asrafo wo nipadua ni mu no enkwa no eno ni ye ahoden ene ye na pomoden eno nti na Dr. Steve Nyako sharp tena se no odi ni dwuma se post ni no wanya ni hwehwemu keke amfa bibia keke amadwa so o se den na nipa de bebo ne ho ban den na nipa be ya ebeboa ama yare be nipadua ni mu a enya nika e wo nipadua ni mu den na nipa be ya se wo yare mpo no wo no madura aduro no betimi aye adwuma de nipa be nyina ne se obe boost ni immune system de nipa be nyina ne se obe pagya nkwamwa na hoden mu na de biara da nipadua na tumi anya apomodin eno nti na odi no bna ha ma enua hini natural spices akeka ho a odi aye imboost herbal mixture ye kan obi a se o post ni na duro no eye du papa unya bi no mu a eboa papa fa numbers no na asem bi a kire wadwen enkomo bia no ene ye ni ebi kra na de no eye adanse ye ni beji papa fra ye e wo 0246 20 84 96 0246 20
8496 and 0261 388 149 0261 388 149 eno eye imbustable Mr. Police ni nadro no ye numbers eno no numbers you fra Dr. Steven Yako sharp na nkasa ena eje oso na wone no abo enkomo merafo ye ka imbustable Mr. said wate dada e bi kra wanum bi dada eye dro na hahamane no bina na ena ye dia ye se oni padua betimi akon ede nyarewa so nkonim se oni padua ne betimi ade no ho afri nyarewa ho se oni padua no yare bi bamu a entumi encounter ho eno eni aye imbustable Mr. say ye nyina ye nonom na ye famwo ni padua ne nkwamo no na enya ahoden ni padua ne de apomden no ni nyina eni immune system no ena immune system no so no medical catch dada say eye cells ni tissues bia ewo ni padua ni mu some organs bia ewo ni padua ni mu ena ekabo mu eme ye ka say immune system na saa ne o ma ye bobo so ebi ya adwuma wo ntini mu moja mu adwene mu empo ye skin anase ye honam no ebi eye adwuma wo mu the moment a wo de no na ho ode be kofom no ana say immune system no be ye weak no ubon se de bia na wota yare kakra bia na cold achew kakra bia na ohinu masisi kakra bia na kata achew ubon se wonu maduro kra wo yare na akoto aduro no maduro na ase entumi enye adwuma papa etoda kro obi mu se manu maduro bebre no ni nyina anya papa etoda ya na nye se aduro no na enye papa na mom wunya mfa de nipadua no ehia no emfa manu se immune system no ye weak saa eba ne saa wo yare a ya na de se yare no betimi afri nipadua esan so obo ade nyansa ne ni nipa yomo no wa yese eno na emo ye ho ban firi nyarewa ho se immune system wa hoden na se wo yare na wo no madura eduro ni timi ye adwuma ntentem so se immune system eye weak na yare na wo no madura eduro ni ntumi nya adwuma yie se immune system wa hoden a nipadua no yare ntaa memu ena afen so se yare be nipadua ni mu a entem so a efredi de ko obi ani immune system betim ahoden wo soro no betimi no atena bonten ama ntontom awemumie no ade bechi malaria bechew ono ne de ne se malaria ne yese eba krampo na entumi nkane nto ho entumi nda ne ho adi adanti na mekasa yenim de ye ka na de yaso ahweso ne edi ho adanse ye kire se imbustable Mr. Nyame adom eno ane ye nyina ye nonom last week I admitted me ba hospital na Ghana hospital bi die wan hwe ya bekoso okogya yare sa de yare na beba fie me hwe de wan tuntum si me honom sister ba ko si we de eduru fia ne ekopɛ malaria eduranom no kwasem ni me beduru emi ankasa na mete nka se niema asesa woni padua ni mu na so nam se imboost na di kan woni padua ni mu dada na immune system no aye strong nti no yare malaria na ntumi ankama anto ho me guso amenonom na me anom asa atiesi ai ne me no te ha ye di nkomo yi se wo pese de biara da woni padua ni nya apomuden na yare nta ema ni padua ne so na yare nta metete wo na yare medi woni edia eduro ye kanfo dia ma wo eye police ni na duro imbustable Mr. anu ye den na ebo ni padua no mani nya apomuden pa numbers ni biom ofre ya ebeje oso eye 0246 20 84 96 0246 20 84 96 and 0261 388 149 0261 388 149 imbustable Mr. Adwuma eye ne adanse a efri mu ban ya na nipa binom ente ase no kwasem ne sen hahamane no bina ye de aye aduro no ahode duro ene niema ewom no ano ye den eno nti bra ye de koma Kwame Nkrumah University for mu hwehwe mu no omo se aduro yi ekura ahode bia e fe no say sugar reducing na chese wonnom na se woni padua no sugar no abroso a obo se na nyame adom normalize no e de amaw eno nti no sugar no enkoboro so pini aba be kan che se wanya diabetes ebi ana wutie me na wo fie wankasa wo hwe fie honom a wona na bia si kire ya de no wonya bi o maami bi so anya bi ebi kura papa so kura anya bi e very likely se won so betime anya bi anya bi eno nti de na wo se wo ye udidi a wo nom de e wo se wo bo ho ban kura be fa so abebo ho ban ne se wo di police ni na duro no be ye wo aduro obenom ne ntentem so na boost immune system no na wunuane na wudi ne so sugar na ewom na timia control ne de amaw na amboro so ankofa ohaw anan yade bi amfa mrewo Tannis wom eno nti tannis ne boa eye osi akwan e de ma bacteria virus infections se beji ni padua ni bobo so a na kwosesa nyarewa e de abrawo enam se tannis wo imbustable Mr. Munti so obinum no heart attack pe obose no odi adanse se ejai so obinum na ni moja ndefu sani ye pe no odi adanse se sei
moja ne timi di afurusa ne yie pa na obi okra otimi frɛ o se adem aduro no eye painkiller na the way and na me honam sia me ya na me honam twetweme na me honam tutume me po adwuma ba ya na me tumu se stress adors wo me ni padua so na me ntumi nya me ho hwe me num imbustable mixture na me kodae no me sorry no matia sikinken na me ho se stress ni nyina ayiko anase me release stress ni nyina se me nya apomden mapa ni aka cho se enwuma imbust etumi ye no ebi no ene se eyi jaw afri ni padua mu eyi general body pains afri ni padua ni mu no ti se wutie me na wosisi no kotodwe ya wo ya pa untumi enya wo ho hwe edru anadwo ne yekoda wo na bi otwene ban wo be kan ceiling sa na ade ache ade nchia wa chibramu no etutu eye wo ya ana wo de no insomnia edru anadwo a untumi nda wo de no untumi ndidi yie wanu mato se woni padua no wankasa wontimi hu ba be kopɔte ye wo ya se eye wuti ana wo ye fono nanso wankasa wotinka wo widie no mu se ni padua no eniema entutoye ni padua no kasa kyerɛ wo se menye okay enso so ye bubu nue egu asumedofo me pa cho apomoden die ene wa se si a wate won yenkan kɔhwehwɛ imbustable mixture ni bitonom na emoa ebedi wakaginamu na woni padua no etumi enya apomoden na wo so nyarewa ni nyina egu imbustable Mr. Mene wo ka ho asemu ebi wo herbal shop bia emu License chemical shop pharmacy bia enye na ewo mu sa wo pedodo atu na wo kumasi ase ya PFA mu wo bi a obenya bi ewo macro ha ya macro junction tafo ha ya ubenya bi ewo honom afi so arms herba a ewo junction ubenya bi have me mu nyina ewo bi misty herba ewo bi okwa akra so a ekus pharmacy ni widama mu nyina wa shaman temana na boache ewo honom okanshi drug lane herba shops akese ne nketu nyina ebi wo mu okwa ka so a tribe of Judah achimota health alert shop enye na wo ho tinated herba shop organ hafa na ba bia imboost enye na wo ho Cape Coast pena herba ubenya bi takradi AA mensa herba ebi wo honom udru brekuma Clement herba enya semketo wo ho wabade mu achese imbustable mixture no wato apete ne herba shop nyina emu Clement herba a ewo brekum ubenya bi atu wo honom ena afi so sunyane eye cap herba enso wo sunyane abenya bi atu oboase smart herba ubenya bi atu wo honom shop bia wo Ghana ha sei ya yetu abibidro mu pharmacy bia yetu no wo hono imbustable mixture enye na e wo honom afi udru kumasi ase ya kwode kumase kwode ofin so kwan so heya meka ni sia na meka a kire won na wo tachiman a wo hwe ye sa kwan no so tachiman ene ye kan second tampo a mo be kumase se o mo be fenro nyina me pa chaw me meduru kedeti ya na nka se obi afa usika na so obi abaji usika bo modin na si kwode wudi oduru kwode a methodist asɔre hwe ne mu pe ya boade mu chese kakraka imbus pharmacy ene yedi dwuma wo hoyi edro ben na wo pe tuo eye herba na wo pe tu anasa brofudro de krefri man bia so eye papa na no border form de eye imbus pharmacy besi wa bie shop na afi kra na waje wo pese wo ye pharmacy anasa wo pese wankasa na wo ye herbal shop ibi nanso wo hu de wa besi atoto wo niema wo de oduru ho no ma wo se wo hwehwe manager Oba Mary obechira wo niema ni so de wa besi adi wudwa na market ni be koyi ama wo ama otimi atoto wo niema kama ama bibia de da na akwam eye imbus pharmacy eho ye ne yanimote ne ya wa abotre ne niema so ewo form eye imbus pharmacy bra na ne yemedi dwuma ofre ye numbers ya eye imbus numbers na obenya ye na wo ne akasa numbers no eye 0246 208496 0246 208496 and 0261 388 149 0261 388 149 medofu imbus ya to apete bo mode ne kopa bitonom na ebeboa ama watumi abo ho ban firi nyare wanyina eho imbustable mixture de ya pomde mapo ena pomde mapaso ye imbustable mixture enam so police ni na ye yentie kan imbustable mixture no waje enso se opo sini no edro no sofo ma menyankopon hira ye da wase yenso ye da ase papa Ashanti foam ai twanity and ash foam one day was so digigigi mattress no aba eboa wo aheda aye de aboa ma se we beye no wachiri bremu wachiri kase obetimi adra fili ye wo queen size ye wo ye king size enso ewo ho double size medium singles ene de digu nkonwam nyina wo ho showroom ba bia oboru awa on sabeka bi 055
6579214 Ashanti phone no tap say send this cafa so abrochimamu baby awo 200 lucky people no any 10% and I will be to me as a Eddie Enya or see catcher of a K a chair any auntie Mungina say woman for Musicano and fat tap so and say and some patcha di o abusha for a drew opium be fan when you ba a jumedia say ye de buenyanka a conafoni wisia and the Bible said adia a ye pass obey so be wisia a conafoni yanka mobo. Na de ohunu sa afo im obo no de afam awurade ti bia wo mpaboa wo ntade wo mu wo anwa ade bia nse bia da fabre yen wo Sompa ehwan overseas 21st clinic building no emu ente sa nso na discard ya fato ahoma iso 0598 559802 0598559802 Taiwan Media na Blessed Foster ene beba Gino se wawie dwumadie no kona kwa jibi Gino tomato mess odi je ni moko bibia wura ma dada do nyan say ye jollof emo eno a enkwan ene de ye bia do nyan no ene de die ete age betranse enti woni Eugene te no a wokofa be ma ono so ne wote a woni woda no etika sa tam ni nsen be ma wo be ma han Mama pacho be ma na sem na wo kan eno kwa ye last year sa tam na bre sister say ye last year say ye this year oni Eugene te waje atum say yamba ha wo kire tie waje atum say ho kire kom de won hwe e na akofa be ma no nam say be ma na ne woda na Eugene so ne woda no etikanyi say be ma wo de be ma han Mama pacho sa tam na menti ni nchen yo ba sa na ne wo ne Sata asam no kan last year say last year this year last year no na ne jai Debbie last year Easter ya which I na musa jai enti e be di Easter ya no afre me ka tell me say de oye nyina wa jai enti me ko fa akra ne mbra ne ensa ntena se ne enhya akra ko fa akra ne ba ya ya madam e papa wuyi nti ye kwa ye ni wa asimfo ye ni wa asimfo su ti wo ye anam ga no su na wa mesesa me na nam su so when oba for them na me twe me nyama free because they know how they me na no odi tu free duma ba masesa me nyama nyina afi wo dem nam de kwotena me maame wo ti last asem nyina kwa na me te me maame wo ena na ani sa boy ni twempena enti say wonu ni najai mini najai enti ya be di Easter ya ona ma wo ka say wo frame ka say ai de oni ga najai enti na sa de me ko fa akwa ne mbra ne ensa ntran se nsha akwa na me ko fa akwa ne free wo ma me wo bai enti say no Eugene de waje atum say oh nyimedwuma ma me Eugene de waje atum say wa fa mpra say wo so wo mpra but say de me nimpna wo boa ma wo boa me say wo poa wo mpena Kanokre me metra me twa me ntro me say wo mpena kasa enu anu hamio wa sabi wo so afabi na on pet am awba no na ko ba sisi anu wo so anu atwe me so seka me matwe wo so seka me kwa me de ba ye eni ma ayi say ya wa ya anu wa ko yi sika da ba oba pass na tumu yo oba pass na tumu watch me so sika say entukwa ne ba sa na no sika wa odi aduane odi aba asi no ko yi sika na ba be so mo sika on odi aduane o odi aba e ma de sa mo ka tell me say odi sika ne wa me na ye chi na e den ye be e ma de sa ye sika ni odi aba be mo mi we sika ni odi wa no ko yi ko sika wa me so me say say wo twempra e je say na wo twempra wonu so wa fa bi wo so wa fa bi e de ti no na be ha dan ma wo bra wo mpra ma ba cho me ni obwa ka me twempra wo me kasa Saturday ya issue ya okay me kwa adwuma enti na papa bi ye graduation e wo ye adwuma mu chemu enti o invite ya madam no invite him ana ya madam ka se na sa dia menko ti me koy na atade na shem na ye skirt and top na me de koy enti lo kwa me sa kwa adwuma ti Saturday ni ya appointment ye beduru ka na fa na say 80 abo mama ye pentem 80 abo enti uba ye no na me ni akwa ni ko ofin tu uba wa meto me ba ye na me di akwa ni ko me di akwa ni ko mi pie sa ye beta enfa me di akwa ni ko to se mi pie beta eja na wa pake o ka ni si
container bi nti mimi cha me wa hu me ti wo ba na obisa me say da afa na maponam oh ye kwa ya important wo pa me ti me de me madam number ya den ama o se fe ni bisa me say guy now no guy kro no wuri mu no minimum no e won we ba be say de o mie biem since me ko Eugene waje atum say wo afampra but oba no emre mu no e say ope ba bi akra ne beda okay pedan ma no no fa na se mo ko no problem because oba no tia wonu so timi afa ba oba ma de mo sikala me ba no me ba ne de na me ai sa wa ta ma ne dia oba na wo he no 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 so ko ne ba bi nti e say da ben nko pedan ma eno akra wa blum ndua wa blum ndua sie mi bo dia ere e na wo twa ntro sa you na mamu me record e say we record Eugene area ben on pedan bi na wo na wo betu de wa ho di betimi wono e tokopa bi what hill top wa betu oh sabi pia me pia no once ana mo me no so yes so sa tu akwala na waje sakra ni nyi kakra na wa wakwa wa uji ne be yi a na waje wa de se ne o ma me kora na o de akoma no o de case ko me fi say me hand once there be se akwala nda so sha wo ne nchen ne de wo be ma oba ne shelter sa na mra ne tie be bi akora ne beda ka na emum se wo no ware dia wo kwan sa woje wo ba okay edo sa time de why set oba wo nchen to obetimi a woni wo oba no betimi ahwe no ende obetimi age wa de na wo yira ahwe no no so di ni case ba say de area ben wa ho oden ebetimi ko so na wutu aka oh de won kwaje bro no be so ono anko sechi o de mo mi nka ono anko sechi no ko yo age any problem obetua emfie nso mienu na obetua 2 years na obetua ma Sompa FM ena wode oba no esika be ma enye by force say be man ko an hweba eti wo so de wo ye ne yere wo ho na wo so support e ka so ababo no de o e ka be no abo no e ka be na ba nya no ka se na no gba ya wado se na be na wudi no na we mami o ono akan wo na se wo twem wo si obi nyoma na wo twem ma no misi o ono ka che me say me misi ni niam na ma sensene cha wasi niam no kula ata na me me fe aduma ba be yi no otimi ka che me say ni niam na wasi ata na ye tam da so ya shata mama no so mami e kontwa wo chu ko we kontwa wasi ko pet edan ni bi no 2 years ma da be na ba ko hwedan bacho efi echina o mi kwa aduma me freda na ma me pacho akra no school no nsu no enye se bi a obejaya bom so because me wasi ko pe wodan na fa wa bua akwa school ne ma no kro won chia wie wa chia na da wo de ontua bi wo de ontua me hemba me se me fi aduma me wo su aduma bi asoma wo ko bibi mu no na onum se wo su aduma na wo bi abiem eti ko pedan ni bi no 2 years ma wo na ko akotwe mo osu obekumi o mani bekum osu obesa ni wo kasa nsemi sa ala kasa jo Eugene osu obekumi ala wo kasa nsemi ka to be shia se de agumi so wa ka wa anu ti ne sesa wo pedan na wo hey Eugene enne ewiase nyina ehwe maami se mi gu nsugu kra bebusa opun so be fiu dem se bibi to no ho a ye bebusa wo be ma wo trete wo ba de no so aseche sen wo fa na wo ye ya asemo kan nukra ni mo minim ye tia wa fa se kan free fia wo aduane kan se ma ba ene ka se kan free efie de abato una ni asem se ka wa twe me so 3 times wa twe ama no kra ma from maame abona mane se ni so ya no wa twe sekan eti better no wa adan ma ne ba eno de onya guy ntwe sekan za wanya guy de baby mana we ne mu yo de di mata wo de guy no chome broken heart guy de ya o ya so me nya broken heart ba wanya bi de odi ya me na wa ni tu me se champion tew pacho so mami me dance so mami mun tira sera mun tia futu no wo se ewiase abrabo sebi enye ewo aya yesogu enipa num na mo magina abrabo a won kasa emfitiase no obebo wodi betete ho ebedrum pempenso bi akodan ya wakọ epomu baabi afrancho wokọ wonom kra encheye wo ko school sebi wo mami afiri mu wodru ho no a school no de ehia ese bema ya woni no wonim ne ho asebia wakọ akofa ne mpra. No wonder say what was also kind. What fun and plans so so mami muda uncompleted adiemu
nyinsa ya ba fine yenim sa brabo ne de wo mistake na nya no ano no kakra ena chese mudi to no mo ese bia ne ma be yiye no mo ne ade but ese ma ya kan hu se be ma ya se bia hia no ya wa start e bobra no wo ne ya wo ne tia ya wo didi ni nyina no na wo market wo na wo twe wo ni tirim na wo hwe enti du pepe so bia ya obenya baabi agira no a want to two niema eyie hwe ye wo ya wa fam want to two niema yie bema no na enne wotimi yi ne ba akon masika na a friend say wojao operation no ya wo ye CS whatever wo ye mi enu yo woni enkwanta na friend say wo koye we nyina wan fan tu hu say wo be bro ho ase wo bompa ye ama wa setena ayeye what of all wotimi akwakofa empra because ono wo fa binti no amana dwuma essay na men kan che Ghana for emma essay bema ya mamre mu ni de bema ya bema sabi so ohini bi na wade wo baabi a ento ohini wo friend say ehini no na se empra for be ya miensa no na wo no ya na yire no na se na de no na so enka wo kwakofa bi e de be right na Ghana ni ba we de me case ni mento sabi Eugene obi asende message o say friend Jacqueline Amankwa o so onimu na wo ye ni papa o say no Ghana o so ye we obi a kan no honest person one jaso ebe na me kasa oba odi oni be tia utumi san ko enti so pa se enema ya ekoso nya na sof maame afutuo ya odi me na wo mutie na bia nka otutu ne neme ya emse nka enema we senka ensese ka ne bia no awade na ebeba so se wo ko ne maame kan kire na sof medical ka kire no nya be man ko na hwe eba wo so wo bua bi wo twempra na de impress ke de be ma na tie de wo na da no so ka hu se wo ware a wo ba be fa ne ba mama mre bi na mo se enya ho ade ne ade ne de wunti nkasa wo ba fa ne ba akwa ma ne gire no wa hwe no wa metwa na be enti se ne ope ho no na wo ko enti ma ya mo ne mema etiti na wo so aye wo so ye bi ne hwe yie awo bo hu dua ma ne bi ba enti wale di medase pi na case we no me ha mani pi anyi nyinam pi sanse enkrofo mienu abetena ha yi yen hwe enne omunfie wo hwe omo atum se omo ye young na wono mo tena se aka kire yen se omo atwempena 5 years I mean edi enyansa edi ebe hunumu na wono mo wa omo kwatwempena omo kwatena 5 years yesi akese akura ehurita na ntesa mo nketenkiti a mo tete ha yi edi ebe nimdie ne nyansa na mo wo sampena twene awade emu a matena se ehunu se na me blame abaaye yi wompa bra bi mo hwe honam aya emantie ne ye honam aya wo sa oba obenyinsen afemu akwakwada ho akwo wo kra de wankwankwo even awo no mpo na da asen ni atam se kan de ababi eba na ye twitwa asekan no be ma no so one na mo pe bi wonya bi police nkwoche ne ye nkobo ni tuo wo na ho be kire enya be ma no eho na wo sen kemma etimi sua nyansa emu yaw emu atete ni mu atepu nyina wo oba no wo na wo ba befam be ma so de wonya ate ase se one ne ba betena so de na wo so wade atum se wo ba bebre wo ase na de obeka bia wo master ne wo kasa no wafa ne saa sister yi wutie ne kasa ndi oye ya wonya ready because be ma de wani ate a obeda ne be ma atena afi wo sha wa konfo abro so wo sa won so di mirika akwafa bi ho no wa mistake no se be ma akwafa obi a wo oba no se anyinsan aba afi na akwatwe calendar akwa cheke unya wa hye onyinsan mistakes bebre na wo maye na yen de ye kan se yujen yen ka bi nkyere ono so se be ma ebi ana won so obu na afuo kokko na aba se wo be threaten obi akwa twe se kan aka chen se wodi acid begu ni so no bra ene ne watu wofo sansa asamunya ma enti na abusua ye din hwe no na asamu ba ene eminim azuli ai akuruga no mu aba no eho na abe se won so why mistake pa enti ye kan ye kan si se ema enhwe ye hu yie sansa oba wan hwe hu ya wo bewu kwa na be ma te won wa fa bi di aka ho hwe so pa adwuma yesu adwuma na nyansa no dwuma bi ne pesika ne pe bra papa bo enya be ma na ja me mafa be ma nya business my lady
bema nye business aha de ache etirim say awade ne mpratwe na business bema nye business enti men nyina ansha ne so ma me da ase age but when you obetimi ayi o ada na wonye ma wa ni anye dey na so okobusa na moko ye age oko am se dey ni anye dey wo sister ni anye dey ede roso ko peda no han ma wo ede ba biem ana stila wo ba na wakofa na fedie na wusu adai UJ gay what have you do mo na dia dia said ye wa we dia to me say wa fampena eti obi na etwa ntrato so wa se ko peda ni banti no han ma wo ha woni say na sa tam no we ma wa Sunday ya na me wa yi me nyama good abontini mo wa akwara Sunday no only me it's ko akwara ko me friend ko wa mba say dey wa akwara ketua no wa kan sama good o kan sam kra che abram pa yanko my lady bedasi pi ni enchi echefo my lady mini kan ka bi nchire yuji ansana maba menu abaito my lady yuji mfanse ntrim sese ompa oba ukohia no ba bia hia no fa ne fariko enema wo ye nyina enkwase asem my lady meka no kra che no so ompa oba ye ni nani fa ne koma nipa wonimu se ade se no woyem ade se no woyem mentimi bi o mu no nsimi ne ma oje nkrofo ne ma besi nti no nya ade a metim na tena bi awade mpo egu no na enye mpratwe ti uje obi frey wo so open ma papa sa oh eh yuji jana min chire mun chire o mimi ni mu kakra oso open ma ni pane se open ma ofre production line oso nkomo awudi wanu so ode kakra ni nyina wo chire mu wo afidani yuji wano on kasa pi agi wano ode nanu be fa eti my lady yuji nyai sa sebe niema mienu ne wom obu no ana o ma prosi chewa enke no ye be hey agi obu no ana ne kon wo ko case ana prosi fo so mu a oso ka che ne sese ye che no kra ye be ja no yo ye be man be ye de drasha ne stand so eti yuji mesrew ye be busam yuji mesrew sempo no akra nya kra na sembe wada ho amane nada ebe afrim okoye no kowu ya nkanya wudi ne ebebo una ne na wo ama operation sama bam eti die nko na abeya ebe ma obetimi de wa ba betena unya wo ya de papa senko ni mbete ti yuji se usuban sise usuban Joyce no akonya no se Joyce ni tie won tie ne yie na se abaye de botechi no ane de boba eti se nei wuti ha e defend wo se ntesa awura na nya fine emprend wa fama lady ebi kura na nya ba ko na emom no ba ko na awura aboni di ntie mfa ne sa sise usuban bi awom taxi driver no a won taxi a okura Benz ano my lady e man do benya no bebre on sise ne suban bi na aboa no abrabom na mama mra age so my lady we medi age won ya papa na wo case wo fine case ya wo de bananka yuji maso no to say ye e na koma prosi for say osu obekun wo de acid begu so na prosi for ne nka na age nkwase ade a waye yi enti ye betimi aka bia ma ho ato de bebo ne dan no na age tie he umpe be ma ho yense ye bre wona ho se umpe be ma yense bre kra sensi ya ni ye ka ho asemi age tie de mi kan yo umpe no edie nti won se boy yi kanyina wo simpra wa for ho empra for ho woni mba bia ne nansi enti no won fa ho wa fa bi enti no won fa ho be na na oba ti afa wa fa be ma fa me ho enkwase ade a wo ye maledi on se me ka no kra che no edie enti na wo fa mpra na akwaje ne niema abafio na abesi na sabi wo age wo no didi wanka be wo de wo ko fa mpra edi enti na nkompra ni fie enkosi ne niema na kwaje niema ndi abafie a woni bema ne tim bema ne dem na oti woni tue otabe tue light be na ho na aba besi niema no
na se kati kwa wubu ni sen na se wonim nyansa na eno kure wom ni se wagye atum se wo fa mpena ni bi ansa no se bedede se fa akra ne bra ne yentena we ye nkwase asem uhuru se wo mo na wo fa mpena se nka ba wachi biem eno anso won hwe ne ba eti saa niema wa ye nage entwa yie efiri na ko so se wo pese obo bra na akọ animu a saa niema furu no twon firi ho bema ba ko na be fana fo ba ko maledi kan sem bi wo se tie na wo ni yuje da na ne abrante enso da no onyem ya ka wana ade nyem ne koma no wana ka ne koma no se sia wagye atum so wafa bi no saa ne be ka kire wo tiagese se suban na fa se otirim se wo fa bema nkyere se bema no ene wo so fa ho kanyina awo so ya adwuma na so de bo bema no abrante wo ti taxi ene ska se no obenya wo so tususu fa na nje adwuma unya ska bi tususu yo malady otususu wasi me ba susu a woto ye brebo se ne ka sai no kate asem mo ba mi tia me ni nyina da mi tirimo wasi ne ka sai watu susu anya ska boni mu busia bo se da no eno de onfa ma no no so de ye adwuma no de ama wo ba wa fa ma no adwuma ben ana wo ye susu adwuma ben na ya tususu mesrew agitie enye se wo ye sirem ni ntine bi o ye osa usuba bi adan na di kire no ana branch wo tro e dia to we ne wodi di o maledi me da sipi ke entiage ko pedan ni bi na be frɛ ne enko hwe no ntua kama why na so dwe mra but fiti na ekɔ ye de wa hye ne nsa ejena ko pedan etia no ntima ahonya na pe ne ntem na ye mehwe no nko tua kama so ate oni nyamenko case number 2 Stephanie Ampofwa ayi na ofiri ba ye dweso besinase wa na obo ne kwadu maami pokua bo ho sasa ose de ose edi ni nya wudi di say madam sorry compassion any sorry why try you anymore yeah that's yeah any birthdays in free Mrs. Christiana Bempoma Ba Sompa FM I sheka ewo Promise TV ni Promise FM and now wudi wa wudai IBJ manenko and now wudi wa wudai osi osrenya mi shira nkwatenten e de ma ote rade nyumfra domu enko adomu Alfredina Owusu efia Bugatti ani odina woda hwan na ewishi ni yo na wudi wa wudai ya Safo kantanka Safo prema baby edro no yo Safo enkra Gaucho I wish you happy birthday Alfredina Owusu ani efia Bugatti rade nshira no nyumfra domu nkwadom yenko enim Emmanuela appear ensu di na wodanne and MC Osewus and I wish you happy birthday and now we do our day riding you free adumo kwadumo Mrs. Yvonne Osei Tutu and Crescent Boatin Tete I wish you happy birthday Ose rade emwa na wo mie epon foforo akese pa emfama wo na we do our day Camel also edina woda hwan urabi atu sompa Camel de urabi abeweche erade emwa no yankopon ala na wonyumfre adom kwadom ya mefa kwanya iso de atwara ma me de sasa oba ya Mama Precious or Verona Italy ya maame Queen Eleanor the first mama efe and I wish you happy birthday and now would na woday say rade nyini fra adom kwadom wo so do ne bebre oba time me benkano eso yes pause untumi ene wodi na wodanti ya grace na awehye no sa yo oba time radem wa why na ena wodi wa wodai unyame enye kama abena bedu adepa coffee abake sompa kra na we show happy
happy birthday. I so here Juma Sompa kra. I na wudi na wudi esro nyame nhira nkwatenten so edema no. Me pa chao ya me fa kwanya iso na prophetess Kate Asante ane Bethel encounter na no ye maami ade fa obeye ma ye woman of faith ye second annual conference no ase mama Erade na nyankopon nhira fire mama oma wodom no no so na wonyi free adum kwadum Dr. Meha mo metrase maye ye pa chao Dr. Meha metrase maye Dr. Adi bye I'm very pardon. There be na no bebre bi ewu. And my comment be a chese. Why Jeffrey me some crowd? Tina last week I'm visa obeba. And a wa man. Oh, nani agye hu say. Oh. Also ko check in you know ni sugar no. Abakama pa. Oh. Into who they now their man. Se be san obetimi aba betobi. That's right. Nti me their man nani agye hu pa. Also soliano pa no den. Dr. Yenkwe. Yo Prince Emmanuel Clinic your old Tafo ye ben okes. Yare how obi no but modern say ochina obeba. Na oba ohubeto eno dey no two ways about it. Na ye buy en kase your numbers na good screen no so no 055 333 9915. Accra so ye wo 0500 44 4422. Takrade ubehu yen wo Apramdo 0209 94 2066. Mami Linda obebo ya dance no ama ye de ba ayarefo no mu ba no nsemo mu kanu na ye beka kire mu nti so jene Ghana fo amwa bruchi weda no awono aba eninti awono ba ensem bebre po modern na number ewo screen no fa na onsusu free na je white powder ni bi Germany so Ghana now yare say diabetes say akoma yare say no mpemu yare ya de how bi onya powder ni bi eno ano no you are good to go na clinic enti oba ye behwehwe omoja mu na ye hu ade hawo na niema se de ka powder no homa no ye de aka ho ama na dance ni de bebre send de bebre ene Ghana fo amwa bruchi nesrem muntie me kakra mumfama son fa me ketwe bi na muntie adansi dia medi nesrem samote Dr. Meha monka ma obi antwentwene na ase menu anu diabetes fui ayar fui nesrem wo monko Dr. Meha ho na monko jininu ni bi tayenka muti doctor abayifo ni ahomane nanso sai na ye Dr. Meha ene betimi agemenkwa menua so we yare da soro fie kura na yesese honhomone ena eye wa yare ne ye honhomone a wo de aka kire sofo na semate ne dumrika akọ Dr. Meha ho na wo de akọkọji na duru ne bi menua media menka mane mo me hye wo na awotwe obi hono mu nsonsoye minim papa yi de wo minne da minne hia na da ono nso ne mi da edro ono na eka metie ne nka wo Insra FM so ena me ma ne Sunday medro ne bie menua no sa me ka de edro na ye e wo mabrabo mu a gese adeechi kasana do so bibri enti yenhunu de ye na me kire mo se mo nko Dr. Meha ho na duro no eni ayibia so faye waduane ensuo no na no pa ya enti anwa samse mami okasa America ena okasa fi ne baye medical doctor one nete America ho na se na okasa nse ne yare ode hye dum ni adan ahohobone ne ade nanso so na yare enti wo so yare ache wa chinia na se
ususu say yare no bibi di akira wo de bra prince ma no oba yare no ebekọ ebetie ofofro toso nso adanse say yen de ba eno an ye hu adwuma the question is no bank na ana me system ko for kasa radio so ana me di papa enti ni da ni tie politics na me say Dr. Menyamanka na oba bi di adanse e fa ne pom sem ho na ade enti me ko na me video mo se me papa me ti me ho na me ti me da enti ma me ni di adanse na ntanya me ko so nje enti me ko ni ko kana na ndia na me tete me yi ma no se ma wo sei na me se me wo da e no bi san se me di sei me kan na se oh ene e wo se wo na me fa ni ya na me ya ne tun chen kra na ya fa ne sei ma wo ne me hu ya no na me se ya na be be me fi ko du ni me yi de me ngi tun du ana se ne ma ya bompaye nti ana me bompaye eno chocho nyansa media ni bi odema ni lempo ana me see na we dey dance ni no kwasa ni sai me dey ba fi am start say me ana ni colleague ba ko ejuna mo ka cha me say ade wa start say wu yi we dey wo ba wu na me say keke afa me wona ma sisi mi o dan yo na jai mo so na sa na rocky na say dance ni yeah me call it's in call up and I say I test positive and omama me imira me we are see I say agudi I say no na ma sisi mi so e ko enti ebe na de na am na say sam so I me say it's me call me ku na call doctor ho na otabo mpare mai enti me colleague so biasa me hu say o complain na macha no hosa bi o ma madam for my na macha mo obi hu kwa na me ambe nko ya di ti do na me kacha ni say eya mo ba no de so me fra me nya nti ni so sa me kasa na ni pa bebe na mo ndi ti sa na mi ndi na na mo so go bi say ni pa bebe mo ti pempem dodo na baby so ho ku say ya ni pa bebe ni nti me fa akonya we so ase obi bi ase o mo ko sanse na eho nyame sa wo ana mu di nkre e ka be bro na adanse na da fon ku wo sakanya wo pelia wo na wo so be fese wo di adanse nti we be na me say na kasa ya na me say nti me da nyama se ni ya na enya din so na ya nti abusua sene eteno no mami na onyini 40 years echi nanso obaye no nyankopa adom wa wo kama wafa ne ba kama so yare abra prince mano yare ha wo bia oba prince mano la nyankopa adom ebekọ se eye no mpemu yade se yeden abrochefo se ne ameka no wo Germany na Europe kro bia so number wo screen so no fa ebi se onum ye white powder no eboa ma otumi ye adwuma otumi da otumi didi diabetes akoma yade oraba akona nke kwakwa ne surgery na onya powder ni bi ni niam ka ho no surgery na maso ye beti adanse etwato bi se ye de se na meka no ye de nyina ye de amanfo aba ho omusema omuka ne mpacho ye nko and abroad, Ghanaian Minister Fellowship is and the neck amendment price break at some of growth. That is the emotion. But I never am a great fair, Ghana, and the object, and Sana Mepa, or Germany, and Sana Mepa, but I'm Sana Mepa American, the Kenyan that Kobom Pay, Yamko Mommy Bush, where America has to Bible book, but and Sana Kobom Pay, and when they are my story, take my book of my prepare my cake on the off of my morning Bush. And to the story, and I see meeting the night, making me as a in fact, the Meko, the one with the Meko, the
the Abafu friend and Tura. The bone is fine. The bone is fine. So the thing, the Accra, the Copas, a bomb, and Okay, doctor. Yentiwe. Yeah, nti sani ayeka no we abrochefo America, we Germany, all about which I mu. Sorry. I get up more sorry or calling baby so mu nti say ya re bi how abra prince man no oba ho but ya re bi how bia no. Na white powder ni there. The sort do there na che. Nicholas me pacho white powder there. Me ametimi adi ho adanse a kire. Me dia me de call techima ya danfo bi a family friend bi. Me can't want some chena me man kakawaje because so the eye titu ye diabetic a bebmana bafom me ade ane ha me pa nso me na mitimi na onuma oda to be honest white powder dear to be honest eye du papa Sompa FM your number ya 055 333 9915 055 333 9915 baby I will be our friend a bit me be abro abrochre friend by Germany the monko baby the numbers number doctor that ben bremi bio na me humeti over quantum yes anka me coffee anka me mo be the bi abro me ani on fan mara me chene wada room delivery crowd ba metua oh why yeah that's the doctor ebusuan for doctor me ham no me say white powder me na bibi dro me tan ni wa dance because me tan mu bi ba we de me num bi last year me kun yare e ba kumase nyame na madro su ne twitwaje yen na me de am de call techima obi age na dance abra ni di o se ni o check sugar no aba normal also that's only an hu din me ade ha me pass me ntimi na enti se me ada me pesa me bom pie pa no me no because when person na be fame enti eye why you can say no wakotobi ya da se doctor be hwe anim yo ya twawe ma me ebusuafo so mpache de nkomo ya ayedi perfect royals ya ma me na hema LC niku a what say perfect royals e ma chemfo e ma konofo e ma kokodrufo akeka omo ho abomu bua onibiefo na ne nyankopon ya adoma eda brada wo ma freme na hema LC a frame from abrocho so yini me do to dwumadi a wodie nso ye be support wo to om so mbeba be donation kama eda brada na hema LC any perfect royals nyame hyiram ma no no kora mode aka na mudi ehu ye no esom ye bu bebre awrade na nyankopon hyiram na de mu ye bia nso no enye yi odomfo dom ye brada e be hwem anim ye kwa wo no so 0554931931 0548931931 0554931931 0548931931 na enko. Hello. Afternoon, Pacho into you. Yo, into you. Yo. And man, I do not the cafe. My now, they can't get the gun up on man and kill the human. They could do anywhere and they do that also. They never ask you to do a power. And those you are not children, I say, you are saying I was so weird. It is so easy to look at crazy if you are your pet. The very you say, you are not 200 years, you are about how to cry or tie your mind down. To be on the trip with you about power in it yet. And yet, being a secret with the use of our penny, anybody at other. It's in a better humor, a year or more than about the guy, and keep that man contributing a secret to Yanka. Until you, yeah, and said us. Hello.
da wo nsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de yache amano aye yie monfa meboa yen ne yefa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia abusuafo yamfa ye ho hyem na propose prempa obo adupon komu ye nyankopon obeyiye